Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako se pletu čarape. Potrebna vam je vunica bilo koja, 5 igli. Sad počinjemo. Ja sam uzela malo deblju vunicu. Sad ćemo prvo napravite petlju. Sad ćemo isplesti 6. Ispeli smo 6 petlji. Sad ovako. Ovako. Ovo imaju dva načina kako se čarape pletu. Ovo je lakši. Sad uzmemo vam sa strane isto. 6 petlji ispletimo. Evo ovako. Sad počinjemo. Prvu petlju se ispleti, pa onda nabijete jednu. Pa opet ispletite još 2 i na ovu igli su 4. Tako i na ovu ispletimo prvu 2 petlje, pa onda jednu nabije. I opet ispletim. Tako. I tako ćemo i ove 2 igle. Isto tako. Ovako u visinu pletite i koliko hoćete širinu. Ovako sve idete koliko hoćete u širinu razbijate. I onda kasnije kad odlučite koliko ćete da vam budu široke, onda kasnije nastavite goram samo plesti, ali sam normalno, ništa ne morate razbijati. Onda ću vam pokazati kad gor se do 5 dođe kako treba. Evo ja koju ću širinu. Sad počinjem gor da pletim. Možete vi ako hoćete i čarape da šarate, ali ja neću, hoću sam jednom bojom. Ovako. Ovako. I ovako sve idete u visinu. Sad vi koliko hoćete, ako pletite za odrasle, onda više i petlji i svega. Jer ja vam pokazujem samo manje ove, jer kad bi veliki oplela, video bi traju 3 sata. Vidite kako treba da vam bude. Evo ovako.
Vi možete bilo kakve šare da pravite ako hoćete, ali lakše je ovako i brže ide. Kad sam jednom bojom idete. Mi smo završili. Sad treba da uvučete konac, ali samo ove dvije prvi. Ove dvije. Sad ćemo da uvučemo. Uzmite bilo koji končić, bilo šta. Sad uzmite ovako ovu iglu. Uzmite ovako. I kroz ovi ovako. Kroz ovi petlje. Da probu, ovako, vidite. Ali sam kroz ove dvije prve igle. Tako. Evo, uvukli smo. Sad ovako usvežete. Ovako. Tako. Sad ćemo da, vidite ovo vidite ovdje ove petlje, vidite. Vidite ovako, između ovije petlji prvi i drugi, između vam sa strane uzimate ovako i pravite petlje. Evo. Isto morate isplesti da vam bude 9, ko što vam je i bilo. Evo ovako. Tako ćemo i ovu drugu satiklu. Isto evo 9. Vidiš, ovako mora. Evo ovako mora da vam bude. Sad ćemo samo ovi vam ovako nastaviti. Ovako. Da platimo. Obićemo 1, 2, 3 puta iznad ovoga crvenoga konca. I onda ćemo početi da sužujemo gore petu. Sad sam ovako idemo normalno pletimo. Početi da sužujemo gore, da petu pravimo. Evo, oplali smo 3 puta iznad crvenoga, sad počinjemo da su. Ako uzmete ove prve dvije igle i ispletite ih. I sad ove ostale normalno ispletite. Sad isto ćemo tako i drugu iglu. Isto tako pletimo. I ostavimo dvije na kraju i ovako oba dvije zajedno ispletimo.
Tako. Ćemo i s ovom uraditi. Prvi dvije isto ufatite ovako i ispletite ih. I ovi ostali lijepo ispletite. Ovako. I ovu ćemo isto tako. Ispletite sve. I na kraju ostavite dvije. Evo ovako dvije i onda oba dvije uzmite ovako i ispletite u jedno. Jedan krug tako idete sužujete, drugi krug idete normalno pletite i sve tako. Po jedan krug idete i ispletite sve lijepo, drugi krug idete i sa strana sužujete. Vidite kako. Ako radite kako sam objasnila, onda ovako treba da vam ispadne. Ovako. Sad idemo normalno, pletimo, ne sužujemo. Kada pletite, potrebne su vam ovakve igle, 5 igli da imate. Sad ovaj krug sužujemo. Uzmite ovako prvo ove dvije i ispletite. Ovako vidiš kako mora da vam ispadne. I ovu iglu ispletimo prvi 4 igle lijepo i onda na kraju 2. Što vam vidite. Ovako uzmite manji končić. I onda idete ovako. Eto ga. Je da vam možda izgleda ovo smiješno, kućica, ali tako treba da bude, ovo je Goran peta. Sad ćete da vidite kako. Sad ovaj ćemo da izvučemo. Sad gledajte. Vidite? Sad igle da ovučemo. Na svakoj igli mora vam biti isto petlji. Evo sad pletimo. I pletite
koliko hoćete vi. Sad ako hoćete da vam je duži što ide uz nogu, ako hoćete da vam je kraći, sve vi kako hoćete, možete plesti. A možete i šarati. Ovako vidite kako treba da vam bude kad idete u visinu. Samo idete normalno pletite i to je to. Ovo vam je van peta. Goram ništa ne trebate da sužavate, samo pletite. Koliko vi hoćete u visinu da vam bude dugo uz nogu. Ako hoćete da vam je kraće, vi onda kratko. Ako hoćete da vam budu duži, vidite vi kako pletite, ono će da ide u visinu. Eno vidite. Vidite kako u visinu ide. Vidite. Ovo vam vidite. I sve koliko hoćete u visinu i onda čarape su gotove. Sad završavam čarape. Ovako ćemo. Uzmijemo ovako. Sljedeću. Evo čarape su gotove. Ovo su za malo dijete. Vidite. Ako vam se video svidio, bacite like i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.